زول في الاوان كيف نظن قلا دك حريش ويسين دك سفهم تبغات لا كونتريبيسيون ديورا سعيد سعدين الى موفمون تيريت موسى رشاد قلا نكمل تورا حريش ويسين سقسيين تيكلتا حريش ويسين كاين دي سقسيين ديال النطاس معنا كمال مولا شاغلي في اعتراض كان شطاح تيرين اللي كان تيوزلانين ولا خاضي وظيفه نفهم اقسام زوار وظيف اشكو تبغى تصمت كلش صمتين ترى انه السريد سقسين كان كي كان واحد قبل لكن يقارن ادفدو سيو تمثالت دي تبغات سي نص سي لا كونتريبيسيون نص وين يورا سعيد سعدين يورا لدانير تمثلت نعط من غير قصدي رباح ذا شو يدينا السلقايث الناس دونك رشيد اين انا سقسي فين انا انت من غيوث نقص دي مرباح يوشي تيجبد الساعه تاع قصد المرباح خاطر الا يون وياون نقص دي مرباح ديون يارس نتعيش مرساي ديون نيلان لا اغريسي ساعه تاعدي لا فيلمي اكسيتيرا دونك سي دي تكنيك دو بروباغوند بور لي اسلاميست دونك يجبد فين انا انت من غيوث نقص دي مرباح خاطر شود يعني وين لان وهذا كان لان يويس نتعيشن مرساي اش دينا ساعه هادي يند باللي سولون سي سورس نتاع الا يون بارمي وذاك نيلان دي اسلاميست يدو في لا سي ان كولابوراتور ان بارتنير نقصدي مرباح الا ميم بارمي وذاك نيلان سولون دي سورس نتاع هادي يقرأ selon des sources concordantes a été à l'origine de l'assassinat de l'ancien patron de la sécurité militaire. Rachid العجايب مي سعيد سعد النيلان il a dénoncé même la mort de Qasdi Merbah. Il a écrit دين سعيد سعدي livrer l'Algérie l'heure de vérité publié chez Flammarion en 1996. Rachid دين سعيد سعدي je l'ai assimilé à l'exécution de Boudiaf ou de Belkhaïd. Et selon Saïd Saadi, في من غيوث نقصدي مرباح نغطي من غيوث بودياف نغض بالقايد تساد صغور l'un des clans du pouvoir. واش يدينا دان ساعد ساعدي فين عندها له تاريخيا مش طرو لا رولاسيون زين واحد لي اسلاميست واحد لي زيكزيكسيون داكتي يقراك dans ce système mafieux chaque secte pensant avoir la bonne tendance islamiste à manipuler devait éliminer son concurrent. Donc ça dit يند باللي toujours un clan du pouvoir خدمن واحد اختار يوث لا سيكت دي اسلاميست باش يخمم لا كونكورونس كلون يقراص باللي جو بو لي مانيبولي جو بو لي دوبي on peut dire les familiariser كنسمي et pour pouvoir les gérer. مش تراي تربع في الحماس نغض ويت دونك دونك تشد دينا داك سايت عادي قرض باللي صحاب الرشاد ils ont dénoncé on peut dire le fait de faire appel à Mjahd Abdelaziz يون الجنرال اللي لانو الريتريت غريز دو تبون باش يدي لي conseiller à la sécurité au niveau de la présidence. Pour Rachad, donc il était proche de Toufiq et donc ils sont indignés. C'est-à-dire le manas اللي داشونو sont à l'aise avec l'ancien régime قبل دياس مجاهد عبد العزيز نتغيلان général donc à la retraite. مثل كمال اسقسي ويست كراض ويست ثلاثه يشود فين دينا رشاد ذاك لو ار سي دي كافير لو ار سي دي ثلاثينس تساد الماونه نسللت سيرفيس وفيرن لي سيرفيس سكري لكن دا سكري ساميتد في كادير سايت تاع نبغى تنظر دا شوت لكن دانير سايت تاع يهضرد في جي اس كا تربات جي اس كا اكد جنرال توفيق او يفن ارض صامد مليح دا شي دينا في سالينا كيا كاين عنا سقسي فين عنان
فعلا لا كرياسيون دو ار سي دي خاطر نو نيت سكرينا رشيد لا بروباغوند سحاب نتربع رشاد باللي لو ار سي دي يخلق ديت العربي بالخرج البيرويس سي لا كرياسيون دو دي ار اس مرا سايت سعدي يرد لا بروباغوند نسن ويهضر دابور امش ثم زواروث في لا بروميير رونكونتر نيلان hier le représentant justement de la présidence, l'Abbé Blcher, les différents représentants de différents mouvements politiques. Donc à l'époque, il y a de fils, donc des islamistes, le FLN, les réformistes à travers Mazouzi. غير ساعات يروح وهبات العربي غير بعد تسحب له فاس يروح لهاشمينة الجودي غير وايتت مدكليس دونك ساعات فهمت مليح في الوفاء نيلان فين عندنا دونك لا كرياسيون لا رونكونتر ميم جوست ابري 1900 octobre Rachid 88 donc la révolution des jeunes en 5 octobre 88, juste après. Donc il y a eu la rencontre donc ملاقات العربي بالخير secrétaire de la présidence غير واحد les différents représentants qui venaient de différentes tendances ce soit lui qui est proche des oulémas صحاب la gauche du FLN à travers Mohamed Saïd Mazouzi غير il y a les responsables du premier plan du fils il y a donc qui venir l'Hashmi Naïd Joudi secrétaire général en fonction du FFS, غير مزيان غزالي donc ancien militant du FFS. غير donc واحد ساعات هذاك الواحد العربي يعني c'est une rencontre de 35 minutes et ساعات هذه سميت فوق لا رونكونتر يطلب بين جودي باش يصبر يتحمد في لا رونكونتر d'ailleurs ساعات هذه même il a enregistré la rencontre une cassette audio اني شيعات يوم داكليس مولوديت معوش اني الصوت نص الخبر يتحمد لا رونكونتر وساعات عدينا باللي اين ديناك يكتبات dans son livre le RCD à cours ouvert un ouvrage écrit en 1991. Donc ça a dit, il vient les rencontres, c'est pas des rencontres secrètes. Et d'ailleurs, ça a dit à chaque fois, il parle de moi en politique, il n'y a pas de secret. Parce que c'est la règle d'or d'un démocrate, c'est la transparence. Donc ça a dit, il a toujours dit et afficher ce qu'il a fait publiquement. Donc, tout ce qui est fait comme activité politique a été rendu politiquement. Donc, justement, justement là, c'est une création des services spéciaux, c'est-à-dire du DRS, la sécurité militaire. Ça a déposé la question. Mais là, le RCD, c'est un supplétif le pouvoir. On a dit que c'est un 123 militants pendant la décennie noire, pendant le terrorisme, منين نغام أمك الحكم الحواجين باش يستخدم أمك مهودي النغ si ce n'est pas les islamistes مهودي النغ أمك donc nous نيس دير toujours أشوف غاين الدينين صحاب الرشاد بلي les islamistes ماشي العباد اللي نغان c'est des gens gentils خطان كتمرا c'est des gens démocrates ils sont tolérants ils acceptent le projet normal ils peuvent coopérer وهذا اللي جميع ينتقبل دونك ودانتي ici تساعد سعدي يونوم ديا اني امك يون المار لا كابيلي الحكم السريه دي الناس لافرو دي قيم بوندون 20 ans il se trouve un document falsifié اني سكراي لا بروباغوند باللي باباس نساعد عليه ضحكي داير ساعد عليه لي زاتاكون جوستيس لا ويغان دو كوز 3000 نيت رشيد فعلا جي اس كا
Saïd Saadi الوهيمي يفاد une information يونو لزرا باللي جنرال توفيق سيمانيس وين لان يمنع يخالف محي الدين وين تبين لان l'entraîneur la GSK depuis des années واحد زيفوتكو وين لان يخدم des résultats impressionnants pour la GSK. Elle a fait un grand travail. Donc d'après mes sources c'était même le texte n'a pas précisé en quelle année, mais j'ai essayé de voir des informations. C'était en 2003, donc c'est juste à Rachid, on peut dire presque après le printemps noir. Saïd Saada Chikhdem, il a voulu aider la GSK à être bien encadré. Il a essayé de contacter Khaled Mahieddin et de le faire pour qu'il soit à la tête de la GSK. Fergani, manager du club. Dachou, اسميتو الثالثي يغور توفيق دابور جنرال توفيق الناس كلش حاجه سعيد سعدي كلش حاجه سعيد سعدي باش واش دير تسمى وسعيد سعدي دابري تسمى التكست اش يكتب باللي انت توفيق سيمانيس السنان يخالف جبدي مانيك tu n'as pas à t'ingérer pour être à la tête de la GSK. هذا رشيد الوهايم تفهم باللي la police politique à Rachid là partout. C'est même le sport, même GSK même المشاكل اللي لان تسمى ديني فهم باللي لا بوليس بوليتيك رشيد كراو سي تروح تجري وكل شيء وشو خاطر GSK رشيد زرام باللي سي ان كلوب ايدونتيتير سي ان كلوب كي سامبوليز toute une vision toute une il traduit toute une vision du monde toute une région. Donc ماذا بيا GSK il faut pas qu'elle soit un grand club. دونك الرشيد المشاكل دابا كي نفهم دابا لا ريفالاسيون سعيد سعدي ادي فهم باللي وانا الرشيد لا بوليس بوليتيك تشم بارتو سادير تسمى جامي تجي لا كابيلي يدو ان كان نورمال سادير سي توجور لونتيكابيليزم مازال عندك شي كزوران نتمور فوالا الرشيد ويد جبد يعني الهضره هذا كانت على الريلاسيون اني جوستمون يتغلر سي دي لابوي لابوي نتيزيوزو et à travers Saïd Saadi il a eu des contacts à travers l'Union européenne à travers même je pense qu'il a même un organisme au Canada et ils ont débloqué un budget pour justement la lutte contre la pollution l'environnement et ben Rachid il a été bloqué. Il a été bloqué par le pouvoir carnassement. Même jusqu'à Kablen, il divisait la somme entre la Puwin la nouvelle ville, je sais pas, la commune, je sais pas, il خلقني الجزائر كصغار نتينا لهنا قبل معليش الرشيد سمات شفتوها باللي البوفوار الجيريان لا كابيلي ils veulent la saquer, ils ne veulent pas qu'il va s'épanouir, il faut qu'il soit sous leur contrôle. Voilà, d'ailleurs, des familles, Rachid, finalement, l'information est vraiment un peu étonnante. Rachid, juste Rachid, le point, c'est la relation finalement, الرئيس ندير لك الثقار باللي لو سي دي كراسيون دو بوفوار يفاد ديال رشيد يونم ديال سعيد سعدي en 97 le RCD يسعى 19 sièges. Alors que je fais Rachid من المحلين dans la déclaration de RCD أن سعيد سعدي ند باللي normalement le RCD يسعى jusqu'à 14 sièges au niveau de la capitale. إكساس يتجاز وقيلا 5 شحال دي جانكن إيواش الرشيد خاطر لو كان لو RCD يسعوا 20 sièges يسعى le droit à l'initiative d'une loi au niveau parlementaire. C'est-à-dire donc الرشيد سمانوه نيت بغان ils ne veulent pas à ce que le RCD, les ramades aussi dans de l'FSNK, ils ont une possibilité de s'exprimer et d'avancer les idées. Rachid Saïd Saadi, il fait dans le thème d'Aran, il خلق d'Afoud, une organisation qui va essayer de s'intéresser au développement socio-économique et culturel. Les autres régions au niveau national, il a essayé de contacter, ça a des contacts pour vraiment former, on peut dire, une équipe d'expertise pour aider les nouveaux pour pouvoir investir au niveau de la région de différents domaines. Arraché, à la tête de Afoud, donc il a été bloqué par la police politique. Donc, quand il قرر أمثل الرشيد الجهة اللي تنسكر la propagande, ça a dit sécurité militaire, الأدب والحالة مرة، وهالرشيد مرة c'est des manipulations, c'est des propagandes pour s'attaquer Saïd Saadi. Pourquoi? Parce qu'Arachid Iskandari, la vérité, c'est l'un des hommes rares politiques actuellement qui reste sur la scène politique, qui a une telle expérience, plus de 50 ans de lutte,
غربي ونيلان. C'est un écrivain, c'est un intellectuel, en même temps un homme d'action. Donc c'est pas quelqu'un que tu peux manipuler, c'est quelqu'un qui a une vision pour l'Algérie. Donc Rachid, sur le terrain actuellement politique, où là de la trompe de Saïd Saadi, il faut dire la vérité, il n'existe pas. Et donc c'est pour ça qu'il devient un ennemi du pouvoir. Et des فهمتي كنت بغيتي كيديوغان على كونتريبيسيون كيديوغان سوازاليس اسم باللي on peut pas être manipulé nar travaillant pour le compte des services secrets mais il a يتواخد ما تيكونش تاكي البطل يقعد في الارسيدير تكسمي ديالول واسقسيو صربعه سايت تدير يوغا للدارني رشاد عندها انك رشاد ضاز داول قارنا ان ريزو سوتيرا يسمى دانا ملي كيتسدو تول ساينس لورغانيزاسيون او يبان تيتصامر. ولكن رشيد سعد سعدي يتولى l'organisation avec un Rachad comme organisation sectaire. Ça veut dire c'est des sectes qui il y a des lois même secrètes qui ne sont pas vraiment bien définies de l'ombre. Donc il a qualifié ça comme une sorte de réseau souterrain. C'est-à-dire ce sont des laïbats d'Arachid qui ne خدمين ست وفرة. D'ailleurs c'est pour ça qu'à chaque fois revoulez les questions de fond. Jamais que تجيب لنا Timur Linsen فين عندنا les principes fondamentaux. Est-ce que قبل نفهم فوالا جميع هضرت تيمغلي سنوني داين كان خوانك الرشيد اي ولد الصغير الحكم الحماس نك مرا مي ريفيل با جامي لور فيزيون دي موند خاطر نوني زران باللي الرشيد كيدنا عدال وكان يدير شفنا الرشيد تيمغلي نسن الشعب الديار خاطر لا ريفوليسيون الرشيد دو 22 فيفري اكدود الجزائر يبين باللي يبغى في قدود يبغى دي فالور يونيفرسال يبغى ليغاليتي يبغى لا ديموكراسي يبغى دونك يبغى ميم لا سيباراسيون الرشيد دو بوليتيك دو ريليجيو اكسيتيرا دونك تيديك مره الرشاد لي اسلاميست ماشي تيمغلين سنوني دونك كمان يكشف لنا كاسقار تيمغلين سن امشي لاقا دونك الرشيد هذاك اش يدير لنا يعاود ساعات انت كيدير باللي يقراك رشاد يقراك دي مدانا سورتو كاين كي اكتيف على ليترونجي زران باللي ils vivent dans des pays arrachés démocratiques ils vivent dans des pays qui ne tolèrent pas vraiment c'est-à-dire la violence اللي كنابيلو meurtre يقرا كل زميرني خدمن امشي خدمن الفداء pour appeler au meurtre mais aussi ce sont des gens صحاب الرشاد يقرا يعني qui ne condamnent pas les agressions des activistes d'agression des citoyens ou d'activistes des démocrates y compris quand les exactions sont commises par ses propres militants. Donc c'est pas des gens qui condamnent les agressions lorsqu'il s'agit de démocrates, c'est juste nous تيجين اين يشودن يتمغلين نسن اين يشودن نهني ولن داير ويداك نيلان قربنين نهني هذا ديلين ديدسن ماد ويداك نيلان كاثن sont contre le pouvoir et les islamistes ويداك ندين الشرم هنا رشيد شدينا ساعات ساعتي قراك نسعى une règle d'or ne jamais engager de débat politique c'est-à-dire نهني ولن اي نيلان تيكوين في السرتيف يقراك نهني شو خدمن justement بما يدهضر في الريزو سوتيران دويلك نيلان خدمنا سكون ابيل لا سوتريتون سدير لنا تشران تلوفا السمر الويط دونك باش يخدم لا سال بوزون دو ساتاكي ا دي ديموكرات اما يساعد ساعدين يغدويت شاو كيلان ils sont contre le pouvoir et contre les islamistes دونك سايت هذا شو دينا داون تقراك وإذا كان صحاب التوتاليتاريزم يداكني يقراك ne s'encombre pas ni de vérité ni même de vraisemblance n'ayant le débat il censure quand il est au pouvoir ou il est exclu il brouille il souille l'environnement pour empêcher d'engager et d'arbitrer la cité donc c'est-à-dire donc ça coïncide avec l'idée justement de refus de débat ils sont contre la clarté خاطر لو كان الرشيد دبينا نتثلو فيها امشي لا نسعى لا امشي نسن دينا
كمال السيد تدون يشود دارني سايت سعدي يمسلاي في مسألة كي يجان ثموت قبيلة وقت الحوار الزات الكادياس الكابيل سيرفيس لا دغا يمسلاي في يغدامي القاسم مرباح هذه ثالث اثنين بومدين انا كبومدين زنت سامي يختار كنا ديالي على تيت دي سيرفيس سكري كن دارني يشود نشتكي لوفينس نزغيوك ما شيخ مسايت تعدي دي مارساي او يفن الدوغال كي شي دينا سايت تعدي الفلاس رشيد دا سقسينا نسعى زاليس خاطر سعيد سعدي يبغى يدي جبد جوست يجبد يوث متنقط تسعة ازاليس باللي سعيد سعدي دا قبيلي وين لان كي ديرونج لو سيستيم ديرونج لو ريجيم ديرونج لي اسلاميست من هذا السمر الرشيد لو ميور بروفيل دا قبيلي خاطر سعيد سعدي جوست ماشي يدي جبد اش يدينا يناد باللي بومديان الى اكزيجي اسكو يدير دا قبيله الرشيد هذا يروح هذه خنق يكريم بالقاسم de Francfort en 70. Donc c'est très important de souligner ça. Saïd Saadi justement je vais l'affaire de Neuven Merbah et Louina justement qui a agressé Saïd Saadi Marseille et il n'est que c'est un binational donc il a la nationalité aussi française. Il s'est présenté même que les élections qui freinent ligne française législative française donc il défendait le peuple français et regarde Rachid يسقي على بلي يون بلي وهذا كاد اللي وين لان دون اون فيديو اني زرانت مرا مدن اللي كيتسويفيون دونك لي فيديو يوتيوب اني الرشيد عيناني il a insulté le peuple algérien il a on peut dire suivi même donc attente au drapeau algérien donc mais la chose c'est que Tarbat Ben Rachid l'ont blanchi, se présente comme étant un libre penseur et dit il on peut dire sa haine vis-à-vis de journalistes Omar Ben Houchat, les écrivains Minzawi, Boualem Sansal, Kamel Daoud, Rachid Boujdra, Saïd Saadi Simanis, il les a traités comme étant des supports de Hizb français du Finlande. زعما تفن حزب فرنسا يسها ايمانيس بلي انت كاين تاع جينك فرنسا الى ميم كانديدا ليستاتيف فرنسا يسعى لاسوتي فرونسيز وكيقرا حزب فرنسا الوغ كوي داك نسيتي مراي يسعى لاسوتي فرونسيز دونك وي ديك نيا رشيد صحاب نتربع تاع لي اسلاميست سان دي ريفيرونس d'appartenance mystique donc c'est le propre des sectes d'après Saïd Saadi donc وي ديك نيلان نوريس تعرف ستمور mais c'est la Oumma l'islamia et c'est pour ça qu'il ne s'identifie pas vraiment à l'Algérie mais il s'identifie par rapport à la Oumma islamia donc c'est la vision arabo-islamiste Rachid Darant la propagande Nissan donc il قرينا على انه هني باليمن صحاب لي اسلاميست تكنيك تبع الرشاد لي اسلاميست دي مانيير جينيرال milieu les mers physiquement ils essaient de l'assassiner socialement et symboliquement selon Saïd Saadi donc ils agissent sur un plan de dégradation sur le registre de dégradation morale donc nous chez Saïd Saadi ils recrutent ils sont fragiles sur un plan mental ils sont faciles à manipuler pour les désigner pour les manipuler. وين نتا سعيد سعدي جبد يوثنا يول الموبر دراشات نيت نطبرات un frère de l'ANP pour lui dire qu'il ne doit pas craindre la الدولة المدنية donc يجوز غرداغنت صحاب الرشاد داغنت بديك نيلان سكرينا بروباغوند عطاج بند في لافين سعيد سعدي ان يسنان هذيك اللي كتب عيناني اني سنان سعدي الامر تولي خديم قدوني ديز واجد الكتاب اني سعدي دي جبد نسنى بلي الى طرافايي نتا سيماني يخدم 15 سنه كلا سونتي بوبليك واحد يخدم للسي اش يو سيرتامون تيزيوزو plus bien sûr il a cadre du parti plus député donc الحياه اسم راهي que ce soit dans le domaine de la santé plus il était donc enseignant universitaire
donc certainement plus il a un cadre du parti, la présidence du parti depuis 1992 jusqu'à 2012, plus il est dans des députés. Donc, oui, quand c'est quand de la propagande et إسكرايان فلاس غرض الناس تيرو فان النظام ساعات تعدي الرئيس دير نسن جميع الزمر يجبد مرات لا بروباغوند نسن ذاك دون لاناليز دونك ويدعوضوا بلي ندي جوستمون ساعات تعدي يناد بلي مالا لي اسلاميست ils n'arrivent pas à intimider, ils n'arrivent pas à corrompre, et ben ils retombent vite dans des violences ataviques et ça donne une expression al-harbo khida. Donc ça soit de la violence physique, verbale ou symbolique. Voilà, je suis تلميذ كمال سقسي قبل نقالو شو تمغلين سايتعدي في مسألة ديضغاني كريم طابو ولا نورمال ساكن كشمال الحبس وسنكين خالد دغاني يهضر فاش كي كويني ديوغان شو ديالنا رشيد قبلك درايب سقسيك لا قبل درايب سقسيك لا جوستمون جبد جوست راني باش دي ريزومير ليسونسيال انا جبد ساعه تعدي فين عندنا رشاد واحد تمور في القبائل واحد تمور في الجزائر انا دينا صحاب الرشاد فوالا لا باسكو رشيد واش رشيد سي كيستيون امبورطون خاطر صحاب الرشاد واش كاتب بغا يداوي انت مورت القبائل الاسلاميزي خاطر الرشيد شي دينا ساعه تعدي يقراك باللي صحاب الرشاد تقنع باللي والزمير الجزائر يروح فير ان ايتا تيوكراتيك فير لا رياليزاسيون دو بروجي تيوكراتيك مالا لا كابيلي ني با سوميز ا لور بروجي راشي نعاود باللي en 91 ailleurs Mraïf fait ça par la Kabylie donc Rachid c'est important donc c'est pour ça que Saïd Saadi Rachid est convaincu que sans la soumission de la Kabylie le projet théocratique restera une chimère en Algérie et d'ailleurs c'est pour ça qu'il a soutenu justement la thèse de Amin Zawi il dénonce les infiltrations et les alliances dans cette région c'est-à-dire au niveau de la Kabylie Rachid Laoui Khiller khadman des alliances avec des islamistes et c'est pour ça que Saïd Saadi à chaque fois il insiste sur la question des islamistes. C'est très important. C'est la région qui résiste encore. On doit veiller à Rachid et Saïd Saadi, justement, il interpelle par rapport à cette question. Donc, Rachid Rachid les islamistes la manipulation dans le révisionnisme. Rachid est femme d'hier, et Saïd Saadi cité de Ma'toub. Ma'toub, Nivan Rachid Ivan, c'est le chanteur de l'anti-islamisme. Et Karak Saïd Saadi, c'est la vision et la conception et la vie même personnelle de Ma'toub, sa carrière artistique. Et Karak c'est Nador, كيف ناس سنطات ناس تيموغليين نختان ماشي تيموغلي اللي تشود يتموغلين المعتوب ونا دان تشد هذا دان رشيد زازا تشود جوست موت من القبائل يناد باللي ويت تربع رشيد هذاكني السيد زاد مران داني المولود مع مريض طاهر جاعوت سو سون دو فيريتابل ديموقراط سيدير ان بينيتون يقرا الزمراس السلطان اكاني باللي سو سون دي اجون هربو اسلاميست qui représentait un viol post-mortem donc ce qui relève de l'attitude du totalitarisme. Donc voilà Rachid, donc Achidina donc toujours il est revenu sur la question de l'islamisation de la région à Rachid. Donc ند اول فلاس سعيد سعديان شو دينا الرشيد اين عنا تلوف كريم طابو واحد ضرارني دونك سي كلير سعيد سعدي il a dénoncé le procès injuste Karim Tabou. Il a demandé même sa libération et la libération de tous les détenus politiques et d'opinion, et ainsi que même aussi le journaliste Khaled Rarni, un étoile mise en dépôt pour donc Saïd Saadi, il a vraiment regretté ça, c'est-à-dire que le pouvoir il a utilisé justement
cette pause, cette trêve-là sanitaire, le mouvement révolutionnaire, les manifestations, et le pouvoir malheureusement il a saisi l'occasion de réprimer et de saisir l'occasion une sorte de revanche vis-à-vis de nos كده السينون ديالو غتعطيك الفوتوره اول تقرا اول نتقرا رشيد باسكو خاطر سعد سعدي dans sa contribution il a fait une conclusion, c'est-à-dire à travers في مغلي نرشاد les islamistes d'une manière générale اني l'intérêt رشيد les points غادي نخمم vite qui sont importants à retenir. ساعات ساعات يجبد l'instrumentalisation de la religion qui يستخدم الدين à des fins politiques الناس نصحاب الرشاد باللي ويشي يستخدم الدين يتسرتيد يقرا سن جميع زمريد يخدم une société de fraternité, de paix, de justice et de liberté. Il naît de l'islamisme, projet théocratique à prétention hégémonique est désormais un avatar de l'histoire. الناس باللي سدير اين عنان الاسلاميزم هذاك البروجي نسن تيوكراتيك يقرا لك ديال سواس اني يقل الحاجه اللي لان يكشم ليستوار يسدر دمو في سوفينير ايثمورث دونك وندا انتي جاست نمتي توفيرتور توجور ماشي ناس ندغرا بنعدان سا لا بوسيبيليتي مبغان دو باسي دان كورون islamiste vers un courant conservatisme républicain بغان فريمون يديلين الجزائر وزكا ويناد باللي شدينا داغا ساعات دينات باللي لا ريفولوشن دو 22 février يقرا كي essentiellement une demande de la modernité démocratique et il demeure le fond essentiel de la révolution Nilan. ويناد ساعات دي باللي le slogan 80 اللي تقال نينو هني غوصنا الرشيد c'est le combat continue, c'est-à-dire il ne trop le combat est timide ou ça c'est-à-dire plein dans les principes fondamentaux à Rachid باللي شراو لي زميريترو مالا ولاش les principes fondamentaux. Juste à Rachid un dernier mot à conclure. Rachid dina سعيد داغان يناد باللي la dictature اما يلسى ta casquette l'armée un turbo, un croix, un dictateur de Kim, dictateur, c'est pour dire que la dictature aussi religieuse. Donc, l'affaire des islamistes, l'islamisme, c'est grâce aux militaires de l'Angleterre, où il y a pourquoi justement le Zaïre a dérapé, c'est à partir justement du coup d'État, le premier coup d'État au congrès du Caire en 1957, c'est un coup d'État pour remettre en cause les résolutions du congrès de la Souma. Donc c'est très important de souligner ça. Au sein de cette le code d'identité en 62, à travers par le moyen de l'armée des frontières, c'est-à-dire leur idéologie c'est clair, c'est arabo-islamique, et à partir de là, اسمها الجزائر التفاولة إيمانيس لانين تعيش ثورة الجزائر c'est-à-dire ما تعيش السو ديفلوبمون ما تعيش لا ديكتاتور ما تعيش توغيف نيلان ثورة رشيد سي كو تسمى خاطر démarré déjà mal depuis 57 62 تشمي لي كوديتا 65 ainsi de suite تروح دي كوديتا دونك ورشيد تفكر جوست في الحاجه يجيس عند اون فراز يسحب الرشاد اش سنينا ma société n'est toujours pas la vôtre, nous n'appartenons pas au même monde moral mais au même univers intellectuel. Il va se dire que Saïd Saadin Kini, la société doit en Kini, on n'appartient pas à l'univers philosophique des idées donc on vous êtes pour un état théocratique, pour un état totalitaire. Donc justement il déclare le slogan des années 80 le combat continue. Donc c'est ça ça dit il faut pas lâcher justement Rachid justement après la pandémie où il descend justement vers des états régionaux vers plus de décentralisation
باش يوجد مرة شي ثمرة القبائل تسعى سون بروبر سيستيم إديكاتيف تسعى تطبق في مغليس يسعى سون بروبر غوفرنمون يسعى سون بروبر بارلمون ديالنا نزمر ادني لي ثمرة القبائل نزمر تفاق دون سيت دوكترين لا لارابو اسلاميك إن بعد لي زيسلاميتيكين رشاد ناضوير نبغان يمدي يثمرة القبائل نكني نسعى المغلي نخطأ لي زيدي توتاليتير ولكن تربعتين الرشاد. أكا كمال نقدر تلقى من نوع يتكمل ذولا نقارو انك دويني دينا سعيد سعدي كي تدنيغ تسحى واش مقرون تروح في سيوث يوث ايوا كي تعطل سين يحريشن حاجه كي وسين يعطل اوغير خاطر طاسي تقسيني كندس ماشا يتوات فيك نقارن خاطر صمد كلش دارني هذا قلت لك هي التيكت ديال يون يا غازن تلاوين ناغ اسرثيا ناغويا ذاك اديرون الحاجه وزميغا وكذوذ وغا شيني تتصمد اما سعيد سعدي اما جمال زناتي اما المقارنه يطلع ربي اما يك سكنا بويني لان داكس نطوفنا وسعنا لوكازيون ظهر كيدير لي ميديا النظام وقادر تفوذاب ولا غادي تموت اثنتي كو ساكل دياسن استونيتي وكني تسمن تيكتي وين نسن داغني ميلا ولا ميك اثني ثليضه كمال ماغي كتشيني تتصمد ديت دويلتاكي متسمر السنقد هكا كان يدو ساعه ثقيران دويلتاكي هي نديني قيمه ذي تلويث اركبت